Obwenazi obuhererukire kubaho bobiro mu town council ya Buhimba mu district ya Kikube kandi abazuku abatakamanyirwe bakatahirira omushobozikazi Theopista Kyomuhendo ow'emyaka 50 bamwita bwanyuma yo kubanza bamuhamba bakamunika aro bakwasire polisi kaiji bakatuyamba gusaho omunakutebwa kumuyamba nyo kusaba kya security abasirikale batuyambe kya security tukisaba muno ngaita abasubuzi obwomezi bw'omuntu bukugenda noli nafa government ine kyekoraho Potorezi nizikorwa ombwire bw'ekiro omu town council ya Buhimba kandi omu myanya emwe ebyokwerinda byongiirwemu amaani security twekiraniza tukori hamwe n'amahe na polisi na iso kuranti ibikorwa bino tubabirwanisa so cyarero tutanekireho operations zindi zikujya geno maiso kura kwicyo kimoto rwanti cyoka kino singi wagaruka onkati twayongeramo ibyo kwerinda gukoragana na mukuru wito RDC akora security mu Kikube jezo coordinatinga gafuna no byambi kurwo mu bamahe iso Kulujirahar Amlan Tumusime RDC wa Kikube Potorezi nizija kugumizamu kandi abatura bashabiro kwatanisa nabyo byo kwerinda okutambuza enshonga eki bazima abantu tubakwata bamwe tubatwara mu koti abo tushanga ubujurize butahitsire butakumara nitwatwine kubarekura akakaru ka polisi yo kwikaraho n'abamabara kuba n'amabara gandi abantu buri right yabo gabe bwabo kunywa abaito umuntu nonywa kugesanye ncyakara mpaka no keso wire na inkozi zebibi niho zikweserekeraho abantu bashatu nibo bisirwa mu town council ya Buhimba obwo bariko banza babajema ebyo mbonano ombwire bw'amezi abirugonka gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.